Hello, I giving baboy na may rakpam. Nahanam pamas di sorgi wapaw ta na bagida maglak piba ang sige magkatagachari. Agi prathna di nahak na takdir ba wapaw ang sige mapal na isor buhay na nung siba amasung mahaki mi aduga mahaki singlup buhay na nung siba sini. Diba hak na nahaki na pamda noluk choning ba dudi nahak na takdir ba wapaw asina. Nahak na nahaki singlup ta pipam tok pa nahaki commitment amasung nahaki singlup ki luching ba singi makapon pam tok pa adugi mahuti silhan bigano. Adu ba wapaw sige mapal na. Nakagising lupa hinanong siba, nakagising lupa luching musing buhay hinanong siba, at quite maruoy na, isuri matik mga na magtihing ba punsi da chakot pa adu, eki prathana ni. Ibang umaki wapaw, taminas. Ephesians chapter 4, verse 17 through 24. Ephesians chapter Mary, pada tara tretagina, kunga Mary. Bible ya wajil inausing na eklo na hangdok pi. Marmaduna ina masih hairi amasung ibungo da sakhi piri. Madudi atopa jat singna makhoigi arema wakhalgi matungina chatpagumna na khoina amuk chatkanu makhoigi pukning adu mamsilatuna makhoigi thamoi kanba amasung makhoina khangdaba maramna isorna pibe hingba adudagi tongan hale makhoina khangba ngamba adu mangkhiduna apenba leitana sengdaba thabak pumnamakta makhoina taunaba ludaba lamchatta makhoi masabu bisilam adubu nakoina krisab matawa sumna khanglakpanate Nakuna tasing na mahaki maramda asumna taram labadi amasung jisuda achumba laibum na khoibu tambiram labadi nakuna hana jalam balijat ki marida lonam chawba apamasing adu na manghaliba ariba mi adu lothoku or thado adu kana khoi gi pukningi thawai adu nawhalu adu dharma chenbada amasung achumba asengbada ishorgi maongda semkhraba anoba mi adu na khoina setlu Aku ni pamina badi pada tera tera tegi kun meri pau pamina pada tera tera tegi na pada tera gan nipan pau koi mamang na majing itu kre adu ngasi gini mite kena yang mina kado simkha taba verse 19 degi na verse 24 pau amu kana sorry 20 degi na 24 pau adu bu na koi na krisib matau asumna khanglak pannatte na koi na tasang mahaki maramda asumna taram labade amasung jisuda achumba laibagumna na khoi bu tambiram labade Nakhoina hana chatlam legit ki mari da longnam chawba apamasing aduna manghaliba ariba mi adu thado aduga nakhoi gi pukning gi thawai adu nawhal aduga dharma chenbada masung achumba asengbada isor gi maong da semkhraba anuba mi adu nakhoina setlo pranados ikogi pamsung kogi sor nahana ki wahai tasana nabgi da mudana ki mateng ni jabalakchari Tana bana ko mai kudu pina biu. Aku thamui hangdo piu. Prabuna ki wahai musuna ki achumba se gyan tahan biu. Aduga taba kateng na taba. Pai haba khamba kateng na taba adubu thazaba phawa ki mateng pang biu. Aduga thazaba gi mapal na mahai yan bana ki wahai asigi matungine hingjaba punsi aduda aikoi bu teng bang biu. Prabhu sore aikoi bu ataba sing natana atauba thazaba sing bu hin biu. Chris aikoi bu piu. Aikoi asol masing bu piu. Aduga aikoi asol masing di pungning hongga Krista gi damakta naha ki damakta hingna bagi pangal su pinabiu na ki wani kai thogot piu Yesu Krista gi mingni Amen China sung aikoi na hoji Ephesians na bagi tangkag asi Ephesians pandu mari gi pada taraga mapan pawo yogra chapter 1 lagi dum na koduna Aduga aduna mu ekoi chapter 4 da legi maram na chapter 4 gi verse 1 gi oiba Paul gi urge to ekoi ningsing but remind of the kogi damak the kan have aina khali aduna chapter 1 2 3 da karam ana Christian oiba no karam kanabu Christian ko godino Christian oiba da di kari go ha do Paul na tambira matung da chapter 4 gi verse 1 adu da Paul ha do karino
Kaubiba Mako Adugi Matikchana Chatba. To walk worthy to the calling. Aduga Queen Handanatare, I calling the first and foremost, primarily prioritize over calling the as a Christian. Christian Amoina Kobadini. And Paul urging do Tazab Amoina, Christian Amoina Korabina, Christian Amoina, Chatlo, Adoni. Aduga high Basida Manaton, Bama on the high verse 1, chapter 4, verse 1, and verse 4, chapter 4, verse 2, the Matongan Tongan on the practical or application of the Matamatan period. Mamangi no mising, they couldn't time in a Kibudu Carino. Some high over verse 17, the verse 19, power the pole and a high Kibudu Karam Haina. What is one of the way of walking worthy to our calling? I could book of you, Mako, the Matik Chan, Chatpagi, Moong, do Karam Haino, Moong, am I have a target? Tabang Panum Hingano. Tabang Panum Chatkan. That's it. Other than verse 17, the verse 19, power with highest. Don't become like the world. Don't walk like the world. Don't live like the world because you are a Christian. As simple as that. Có những cái gì hay không? Những cái gì machu không biết những cái gì không ra? Chameleon. Có. Kram chameleon hay các kram chameleon hay chameleon. Kram cái chameleon xin na. Những cái gì đó na. Adum akang badal lai re akang budi machu do on gani. Adagi asang bamar ka sang ka dum sang ni. Amu sang ka dum mu ni. Adagi di karna pu machu mar ka sang ka dum na pu machu mar ka dum oi ni. Samna Paul, verse 17, 18 about the high Zika no have a target. Numit yung big doba, numit yung big gumba, Christian organ, Aduni high. Kumayama lae, Kumay do ginning toe. Christmas lae, Christmas ginning toe. Tas the Marup Mampule, Adu ginning toe. Adagi the Christian singer Sanare, Christian singer Pule, Bible, Christian singer Pule. With the bottom of my arm, other give the card that's a lay, a doom chanay, wang that's a lay, a doom chanay, other give the mang that's a lay, a doom chanay, ning that's a lay, a doom chanay, a dugum no organ, high. Numidum be Christian organ. That's it. Carry the mountain high, Maram the Masana Masaba Christian and Kozaba, Adubu, Natin from the Tillo, Nate from the Tero Hibagi, Maong the I Christian or Zabatarasu, Imana Basing Tinari Banina, the Kayulakan, the Lady Banana, Hamasama, Pali Banina, Todavaya, Banate, as he told the boy Batargan, and on the Kayakani, Aduna Bible and a high Batargasu, I Christian or Batargasu, I Simadi Toge, Adu Gumba Christian Oeganu. That's it. Man, they carry them up to know. Tabang Pandagum the Hing with the Tabang Pandagum so now. Karigidamotano Naha na Christian Ama Oina, Christian Nataba Namana Singumna, Marup Singumna, Kayolaga Singumna, Imunum the Hing with the Maram. The verse give it very clearly. 1789 Karikano, Man have a Tabang Panbadu. Taibang pan behind a Bible na hayak pa matamda adugo maruin Ephesians asida taibang pan bagi missing or isor kang deba missing or atopa jat sing hay na hayak pa matamda maruin asi context asida apabam dote ai khoi na hana leiramba adu ai khoi bu kandira kraba gumnodle kramai ole why verse 17 18 19 man hayak ba taibang pan amasung Atopa jasing isor kang the missing na karmay na sila makoy are mawakal in the futility of their mind. Kayo nung hona kay bido kang the mind isor gi punsida gi tongal ko now are mawakal gi matungin na makoy chali makoy gi pugning adu amam ba pugning ni adu ga makoy gi thamoy do akan ba thamoy ni adu ga aphaba aseng ba adu kangla su madu bu namtha bagi mapana hingba missing ni they are ignorant. Now achumba kang di haide po na sila but they are ignorant. Achumba kange adu namthe adu main makoy hinge adu kari isor gi punsigi tongali makoy isor na pinili hingba adu gi makoy tongale adu na maram oraga kaidawe makoy gi thamoy kanba pungning mamba aremba wakal isor gi punsigi tonganba adu ga achumbu namtharaga hingba punsigi hingba makoy kari towe verse 19
Makoi khangba ngamba adu mangiduna apenba leitaba sengdaba thabak pumnamakta makoina taunaba ludaba lamchata makoi masa this is the world, these are those people aduga asing managanu hana harim Bible gi matungina ai koina leidiba taibang palase phai hanan tolo Bible gi matungina ai koina taibang palase leiba matamda makhoi gumna leigedo bani haibagi mafam amang katang isor gi wasai pi aduga Christian singta taibang palase ai khoi gi oina ba ai khoi gi oina aduga taibang pan masida lomban naidana aduga taibang pan bagi nagrik amo ine hingu haina haiba wahai ma khata putoro you will not find him amada bangoi Mandi kari gi mak tuno haiba targadi haib isor khang deba missing phanayam phara oigera missing adun Bible sida haib taibang pan mapan thangge koyom mayam phan ise ina sing haib asidi ai hang na nakhoi na tinreba marup sing nakhoi leiba kera changdabo oiba targadi you know it right nakhoi na sa khangi Karamba maramgi matang the wari sane karamba maung the karamba mityeng yengi karam haina makogi punsi leli karam haina makogi punsi hengi isor khang deba mi amana karam haina hingi khuding maksing ai khogi mark atheist ka tinaba mi sing dum lai and you know their mindset aduga hai badu khangna if you call yourself Christian and if you still give yourself to them that's a proof that you may not be a Christian. Now, adune pona de dhars. Adu again, sinless perfection nate. Sinless perfection nate. Pap tu da amuk khana taroi duwa. Bong cheng seng ba amat yaw ba adu nate. Adu he's talking about perseverance in repentance. Pukning hong laga seng da badu gi nathiraga nungti nimit khuding maki taibang pan bagi hiram sing gi taibang pan bagi maong gi leithok gi isor gi aning badu tauba adu rom da hingba punsi adu ni mana pang ai mam de khoi hoji asi bi ham chang dingli na ngasi gi mafam padu kun gi na kun ga mathoi kun ga mari phawa sa da hena mek sina kani asi gi matang da na hoji ko na to mi mama na ko na na mi na khrabadu amu hona koi han yeng mi na aduna kana taibang pa isor khang deba missing aduga atopa jansan makogi punsi kramana lenbage papta asengba punsi asengba punsi adugi mayok ta makogi punsi hingi kari dama ta maram de isorgi punsi isorna pine diba lomna deba punsi adudagi nathai duna hingkiba oiba targadi makogi punsi adu isorgi oiba wangmadagi isorgi oiba animbadagi wangmadagi oithotuna hakchang ba aning ba apama maru and makomas dhar sexual immoralities saying the wakal not the wakal tukut ba wakal adu khaktung sunatna hai ba napal kalak pa chawthok pa adu ga yengthi ba ai mangai re uning ba adu ga ai mangai re chawning ba khuding mak sing adu ngasi haujiki da mak hing ba adu ga haujiki nungai ba haujiki ingtha ba haujiki apen ba haujiki ngahaki asida loina ma atai amata uda ba adu haujik phangro lore haujik chawro lore haujik nungai haro lore khuding mak sing adu maine hing mi sing not the rane don't you know this khang de verse anu bamar aduna pura lan mayam sab oi bata gasu marma thum mayam lan thum yam leiba oi bata gasu jip car gari mayam tho oi bata gasu sang pang mayam chaw oi bata gasu aduga maga tine bagi marna mayam habi jabi de mayam nungai gdo mayam leiba oi bata gasu bible ha bisi kaino if they are not believer aseng ba thaja basing oi bata taibang panum ne hingli mi sing oi bata gadi makoi gum na taw gunu aduna kaino ha bisi amma romda verse 17 to 19 that Paul na ha bisi na khoina atopa jachni hingli ba punsi adu ai khoi kana thaja khraba ai khoi isorna pap gi kanbi khraba ai khoi taibang pam ba kauthok pi khraba ai khoi christian ing pa sengan bi khraba ai khoi na pam pham thokte nungsi pham thokte sogot pham thokte adu makhoi gum ai khoi ing pham thokte adu ne that's it maram ni harba taibang pa adu leiba mi sing du Ephesians adu ani da khoi yeng matam da kaino adu ai khoi gi punsi orame kai asaw magi macha sing
Isorgi punsidagi lam lerbasing, Tauzagi punsidagi lam lerbasing, Palmusing around the serbasing, Adu Isorgi mayokta, Adum lerbasing, Adu the Taibang Panbasi, Aduni Taibang Pan Chanabilam said Adu Karigumanang, Adu Gumba Taibang Palagi, Christaki Egi Mapala, Mahaki Masana Pasivagi Mapala can be heard Nangamasung I. Why would we love the world then? Why would we be like the world then? ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯀꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯣ ꯀꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯅꯨ live as Christian you will pay the price pay it ꯃꯃꯜ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ that is evidence of you being true believer ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯒꯅꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯆꯨꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ verse 17 to 19 ꯄꯣꯜꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯃꯀꯧ ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯕ ꯃꯀꯧ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯞꯇꯨ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ chapter 4ꯒꯤ 17 to 24 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥ practical holinessꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯥꯠꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯜꯁꯦ live a life of holiness ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒ chapter 4ꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯀꯧꯕꯤꯔꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯍꯤꯡꯉꯨ worthily living your life as Christian ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ verse 17ꯗꯒꯤꯅ 19 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯍꯤꯡꯉꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯝꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ verse 20ꯗꯒꯤꯅ 24 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ verse 20ꯗꯒꯤꯅ 24 ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅꯤ here's one big thing ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗ ꯆꯠꯂꯨ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯔꯦ Christians walk in holiness because that is what we learn from Christ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯤꯁꯣꯏ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯗ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ 13ꯒꯤ 14ꯒꯁꯤ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯖꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯂꯨꯗꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯡꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯍꯧꯋꯦ verse 20 ꯑꯃꯁꯨꯡ 21ꯗ he point the people to Christ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯈꯪꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯥꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯤꯁꯨꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯤꯗꯝꯅꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣ ꯖꯦꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯥ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤꯁꯨꯅꯤ He is truly God and truly man. ꯑꯋꯣꯏꯕꯃꯛ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯋꯣꯏꯕꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤ mahak mi yamona sairolakpani mahak mi yamona polokpani aikoin angang macha polokpa matamda lakpa process kuni mu Jesu Christ amata kalakte aduga chakol bukdim aikoina gospel sing paab matamda kare hai mahak losing adu isorgi oiba matang adum chakol aikoi so aikoi losing khangba haiba sing chakotpa mathau taba sigum Jesu Christ se chaman He is truly man and truly God. Animak achumane. Now, he is truly man in his manhood. Magi mi oi ba do karam hande. Ma taibang pan ba sida pokle poklo matun ma lak pudu kari da ma tun taibang pan ba asida laikraba ma ki mi sing adu gi da mak ta dharma san gi punsi hinglaga ma ki mi sing gi pap ki atom adu gi uslo ne siraga aran khum adu pi na ba isor gi khlabak ta toksan ba adu ga sar gi da ma ki mi sing adu mahak Mangonda lak hanana bugidam isam sam hai oiba dagidi lomba nai draba taibang pal asi hauri mamang da mapa isono mangonda pikreba khudol sing adu amungana man maki mapa da pisana bugidam mak mak taibang pal ba lakibini he came to live and die to redeem his people mahana taibang pan ba sile hinguna siraga mak mi sing adu handokpi na bugidam mak da lakpane aduga hai handokpi na bugidam mak he must be a perfect sacrifice mapung phaba irapot mapung phaba punsi mapung phaba aseng ba amak pa amat laita madu oi phamtoi that is his goal that is what he has to do aduni man ogede budo aduga hai ba chile now sing Jesus Christ gi punsi da amak pa amate yaudana upa phang Jesus Christ adu taibang pam ba ma pola la matun o ai gi mi sing da ma sigedo buni na hana haraganda chei kuntra humdoi sudri phawa ma surung ma adum laite or mama papa Miriam sung Joseph ka gi marakta adum lairaga u khar suruga thaba khar suruga adum laite adum ma gi sigido me tholakan Allah ai halo ma tawde nangam sungai na taibang mioi ba mo ne thenre ba khuding mak sing asi Jesus Christ theme Hebrews 4 dekho yeng sing Ibra pandu Mari adu da karam haina Jesus Christ gi punsi adu lai khibano haina haibada Hebrews 4 gi verse 15 agi maram di aikoi gi ason bada saru gi yamin na bang ngamno da purohit len aikoi gi laiba nate adu maram pumna makta aikoi bu chang yeng bu mahak pu chang yeng ki adu bu pap tau ki da mahak le ubra se da haiba se nangam sung aina thengnari ba awa nangam sung aina somri ba pap ki lan amasung nangam sung ai won laiba taibang pan ba gi akoi maram di chile na sung Jesus Christ na pok ki ba taibang pan ba aduga nangam sung aina hoji hingliba taibang pan se khena ba na te cham mane he was born in a sinful world where we're living right now. Housing Nama Sungani Hingliba Pam Tanba Taibang Pan, Singaba Tanba Taibang Pan, I see it chap manaba Taibang Pan and Zugas and the Poki. I could the labor Papki, Atemba, Papki, Mioba, Kudding Mak sing ado, I could the Lonemak lay later, but some man is Zugas like Kerman. Zugas baptized or Matung Manu Minipuni, Kanana Tene, Sidana. Karikari Tene, Mitki Oibanapple, Punsigi Oibanapple, Tamogi Apama Kudimak sing it. I know the Kurumu, I do the Taiwan Pan, on the pig. That's what prosperity gospel preachers promise. Temple Mata the Wang Tangale Chong Hona. Sorry, Masa Wibana. Na Kasu Nakong Ho Dekalo, pride of life. Nungdo, no sorry, Masa Wibitari, Talo. Desire of the flesh. Haksang Yabamba, Midki Yabamba, Punjiki Napa. Numit Nipuni do the Satana Tiamba Matamda. Jesus Christ in a category. You sing it. Isor or Ibagima and Abising it when the highway with Adu around. That is heresy. Mahak Mioibane. He is truly man. I don't know can have over the Ibria even about Habuguna, Nangam Sugay Teneriba Park, Mayon about Quimang, Nangam Sugay Teneriba
Changing Kudima, trials, temptation, Jesus Christ Mahamad, Nangamasung Aiga, Jesus Christ Kenabadi can have a target. He lived a perfect life pleasing his father. Mapung Papa, Mapai Surupel, Pap, Amata, Pap, Amata Kanda, Pap, Amata Pisin Kidava, Atemba, Amata the Pisin Kida Punji, the Christian, Adugumba Christian, learn from him. If you have seen him, but that is the Christ you have seen, right? Adumana Mahomes Darzi, Adubu, Nakoine, Chris of Matosum, the Kamapunate, Jesus Christ, he contra. Whom the kind of time Banalamba, Aduda, Nupising, and Natabali, Little Chalambagi, Aduga missing the Mana Purambagi, Isorgi Magi Pangal, Adu, Magi Oiba, Aning Bapam, Tunabagi, the Makta Season about Kariama the Tenade. Tenabra. Tenabra? Tenade. Adu Bukade, Maki, Aning Apama Maki, Pangal, Kuding Magsing, Adumana, crosses in the power, Mapa Sorgi hype in the Dharma Chen Magi Punsi, Isorgi Wild hang up with Punsi, Kuding Magsing, Adu Hinglaga, Aseng Iapot Amon, and Nangamasung, Aigi the Makta. Say listening Mana cross back the Maxi as a perfect and pure and sacrifice without any blemish. Adugumba Jesu Christ, I don't know, I couldn't have serious. I don't know, Paul, if I get the left out of things, the higher second. See now. Nakoya Tabang Pan, but the lake of Atopa judging the Hanglo to book you, Maram, the Ahan, the Makoya talk about couldn't show you Marguli. One. Number two. Nakoya Tabang Pan, Hanglo to book you, Maram, the Nakoya Ning liver Christa, Nakoya Kang liver Christa, Nakoya Chrome liver Christa, I sing Christian. He is holy Christ. Look unto Jesus. He is holy. You know he is holy, right? We become what we worship. So, if we worship Christ, we become like him. And if we become like him, we cannot live our life continuously in sin. Jesus Christ is a Kurum boy, but Mahakumakoi, or Pamto. Adu Kariguma, Mahak, Adu, Aquinacuna, Mahakuna, Oiba, Adu, Aqua, but I coin Paka, Lemineva, Yara. That's what he's saying here. I don't know how much the Paul is in a way. Yam because the Ephesians believer, if you have a things, Jesus Christ must have Apaba Wapao, give upon Jesus Christ must have Kangi, Agi, Prabuni, Agi, Nintone, Agi, I Jesus Christ Kangi, and I can yes, I know Christ. Higher missing higher missing in the Paul. If you know Christ, this is not the Christ you learn from, right? I don't know how now. If you say you are a believer, you are not Christian, you are not a believer, you are not a believer, Jesus Christ is not a believer, you are not a papa, you are not a believer, you are not a papa, you are not a believer, you are not a believer, you are not a papa, you are not a papa, you are not a sing ba, you are not a hype in the Isorgi Dharma, mapung pan ki ba, amak pa amat later ba, Christian, aduna ay koi sing pam to e nak sing pam to e, aluga karigumba nahang Jesus Christ is kang ni hay na hay raga, papta adum labo e batagadi, you don't know him. That's it. Mama said Jesus Christ, Paul is never writing in verse 20. Karma naman Jesus Christ matanga. Mataw asumna adu nakona Krista bu. Mataw asumna kamana Krista gi matang da asumna kamana. No. That's not the word he's using here. But this is not the way you know about Christ. Nothing I'm saying. This is not the way you know Christ. Meaning, Jesus Christ matang no mayam kangbe. Ay ko mayam kangbe. Oh, mazi sorry masane. Oh, mazi say listening mga lakbini. Oh, mazi cross magda missing ipap kita magda siki bani. Now those are good and achum bangakte ne, adu aseng bangakte ne, adu bu ai ba khuding magsing adu ko khaktang oraga thamoi amasung punsi amasung khut amasung kong lakta boy batagadi. You don't know Christ. Jesus Christ gi doctrine Christology adu khang budu nate mafam se pol hai se, but knowing the person of Christ. Jesus Christ bu khang ba. Kaino mabu khang je ka man khang yoi. Ma gi abu wa ba gi ma pa na. Kan de thong gi ma pa na. Ma gi se me bu ji gi ma pa na. We know Christ. It is not the whole argument of the book of 1 John. Karigumba na hang na Jesus khang ni hairaga mahaki yatang indana
nang getting with our label with targeti, no one that you are not Christian. Christagi matang na kangbaga, Christa kangbaga yamnakini. Karikasamani, tarbus hawi kangba, sungchada chadriba, duga, tarbus asing maki charaga mahau kanguduga, malaw. And then you want me, na Christa kangba. Say nothing, na Christa kangba. The Kurgana Christe Bukangwa with Argani. Mahakana Kangbo with Argani. Maki a single punsi, Maki Dharmas in Punsi, Na Kangbo with Argani. Na Papa Lepum thought. Na Pepum Panbun from thought. Verse 21. Paul is very clever. Nakon da sing mahaki maram da asumna taram la badem sum jisu dul leiba achumba leiba kum taram man hali kana da jisu christagi matang apaba wapa da pabio aribo walep na badagi horogana we know aribo walep na jisu christ yaw have khonge genesis to revelation pabio gospel sing pabio anubal na loina mak pabio adu jisu christagi punsigi matang da paba matam da nahak na thena ga do base maki aseng ba hai bin ba mapabu pelam khuni mak sing adu mak ne adu ga hai ba adu kum nangam sung aina khangba oiba taraga di aseng ba punsi de hing pham to e taibang pam de gi tongan pham to e maram di kar gi dam lok that is the Christ we know and we learn and we heard about. Other than Muhammad says, Nakoina Kangalaba, Nakoina Tarab, Nakoina Tamlaba, Christa Ado, Asine, Aduna, Nakoi, Tabang Pan, the Tongan Pamtoe, Atopa Jatki, Mi Singumna, Nakoi Hing Pam Tote, Christian Ama, Oine Hing Pam Toe, as simple as that. Aduga Karigum, Nakoina Kangabo Batargadi. Kanging ngapi kaya ko na ko na Christ bu kangi mang matang star do Jesus Christ leiba achumba adu su ay na kangi hay na hayraga pap ta ningay na dun pisan ba karam ba pa mamang na mathak ko na pangra ba pap sing hakjangi apamba aning ba thunghan ba khuding mak sing lupu lai lothok pa dagi hauraga ta pap macha dagi hauraga aduga kaya gani yeng nai ne chat nai ne chan nai ne khuding mak sing adu dagi hauraga achau ba khuding mak sing ishwar gi wai ne ya da ba khuding mak sing da adum the word of God is very clear. You are not Christian. Tell now sing. I am from the Harab in Habuki and Benate. I watch him with the Hazardous. I haven't had anything. You sure you are not? I do a higher visit in Nakokarim from the Akan when I talk away. I do Nako Nungsi begin a sea highway. Put his angin. Put his angin. Maram the Ichil in our saying. I couldn't think of that way. Masam Christian and goes missing Punma Tono the Batavani. Mayam the talent of a message, Mayam the young of video rushes to go. Mayam the Tono the Batavani. Adu. We are very used to sin. Sadly. Church man Christian like a come with it. Nahazing in Marakison. Jisu Christina, Mahanga Tabang Band, the Towel Turingi Matam Aduda, Nupi Amada Karan Tarami, Adu missing the Sutona Banana, Karino saying boy with times Tabang Band, the Lakumatam, the Mayam, the Yaw, the Yad, the Azuka, Yaw, Gehaina Toki, Madame, Cutting Labor with Agri Putopio. Christ and do it. Aduman have a Christian with them. I do it with Agri. I say, what's young. Now I know you pagi to go on pagi. Now Taz of a single over soon. Taz of a single over dark. Much on the button, I will be sure you had a yan of pagi to guys in was wearing some of them. Now come on. Noxen bra, not Jagana, or they don't want to let go. Taz of a single over dark. Chamber. Palmy. That's how Christ stood, right? I don't mind to Christian like that. I don't mind to my achumba singing ship that talk with the Christian. I don't mind. I do go. Christabu kankraba, Christabu ukraba, Christabu maki achumba aduda.
khangkraba takraba khudimmaksing aduna makhoigi punsi adu ningai dana papta adum leiba oithoktabani maramdi karhidamakta Christ lives in us. The Spirit of God indwells in us. Christa, aikoigi nungdalay. Isori tawa aikoigi nungdalay. That's the whole argument of Ephesians 1, 2, and 3. Remember? Adu itil na sa gamona sendok saning badi. Ahang na harap kudimmaksing ise kudimmaksing e tawbagi mapal na Christian oina ba natte. No. Paul na hai Christian oira ba singda oina ba asita hai na hai ba natte. Christian oira ba singda asu mani hingina ba gidamak ni hai. Because why? Karigdamakta isor makoi nungda leire thal khumga leire isor thawai thabak sure Krista kangle Kristana hingle nungda aduna asigum ne hingo asengma punsi de hingo tebang palong ningan aduna hars. And now verse 22 dagina verse 24 power sida Paul analyze mo sisne maroina purit lawthokpa amasung lawsin bagi or lawthokpa do sichin ba maiti lon gi asidadi koina verse 22 paba matamda Tadoku haina hai. Andugu asida Paul seasonary magi example se purit lawthokpa aduga purit litsin ba pirol lawthokpa aduga hapchin bagi analogy dani aduna mangna phum se season of. Now verse 12 verse 22 sorry verse 22 Paul na aikoina thazaba amoina Christabu khanglaba Christabu uraba Christadagi tamlaba Christian amamam oina karamhaina taibang panba asenggi punsidu hingadobon habi yings. Verse 22 Nakoina han chatlamba. Na very important word. Han chatlamba. Meaning machong pa naidaba phagidan hak han no umbe Christ thazring mangda. Phattaba sing hak yenglambe hana. Aduga taibang panbe be hiram khulmo sing adu submit toduna ki punsi han hinglambe. That is your past. That should be your past. Adu kare han jalamba lichet ki marida karamba maram no launam chawba apamba sing aduna manghalliba ariba mi adu thado kano pon mo thar aikoina Jesu Christabu khangjingi mamangda aikoina tawrumliba pap amasung aikoina hinglamliba pap ki punsi aduga aikoigi wakhalda leiramba haujiki nungaiba haujiki harauba haujiki apamba haujiki ningthijaba khudingmak sing adu karino mohammed haibse khudingmak sing adu aikoigi nungai hanliba aikoigi napal bu yokhatliba aikoigi napal da aikoigi kalakpa da aikoigi yengthiba da aikoigi chaujning ma khudingmak sing adu machinjak thaglaga noi pelhalam liba pap adu hena kare masong thangit haliba por ado aikoibu semgat lamba amade adu aikoibu manghal lamba por. That's what he's saying here. Taibang pan bagi missing na hingliba pap ke lam chat sing amsung aikoina han ne hinglamba pap ki lam sa chin thi ba oideba ngang ba phataba thabak to ba sengdeba yengba khuding mak sing adu aikoibu nunga haimate aikoibu pelhalam manate aikoibu noi pelhalam manate adu bu kaidoba manghanlam bakpot ngakni manghal sini launam chawba apamba sing aduna manghalib ariba mi our former self our former identity our former being was decaying corrupting aduni mama se pona ise chawkhala ponate renew to ponate it's corrupting adu thado now adu bidai thazam base now sing Christian namoina nangamasung aina taibang pambadagi tongan hingadoba aduga ta isorna yadaba samaj ke chatna bisindagi lama legadoba sida aikoigi mangza base karino what is our lost huh kaino hoi mangza base aikoibu manghalamba aikoibu chasalamba aikoibu norokda puram gadoba khuding mak sing adu dagi pungning honglaga isorgi pangalda isorgi thojana thado haina haibani karigi damakta magada yanakani adu haiba khuding sing aikoibu thado haina haiba sa aikoibu manghalamba pone aikoibu mangza bakadoi makhet khele hoi makhet khet pa matamda candle jukhat khraga makhet to machak adum pai karam matamda koi makhet macha to lamthoi khudai khuchal kum tamda
May the Simu keep over the command, Pascal labor over the target. Sama, I could not be as it couldn't buy it. Sati basic, so forget it. Carry them on could do pilot because other than I could say mangan, it would corrode our hand. Sama, I couldn't just agree to touching among even a quay punch it, how do you see this? Labor who tamu pop. Napalgi, Kalakpagi, Chautopagi, Adu Hakjangi, over seeing the Batabak sing, Apam, Kuding Mug sing, Adu, Ikoi bu, Karagan, Ikoi, Mimang the Uchimani. I sing when I read the people, I see I'm amazing, other performance the poem, Apam sing the Kramana poem, divine Lonam Chauba, Apam sing. Why? Apam, my promise, Apam, it's lust, desire, faith, lustful desires. Maruina, high was a kind of target, the Nupan figure was saying the but to cut some Kudimoxing, Adu the Han the priority, Adu a sigma man like Kalapa, Napel, Chautopa, Chauzaninba, Kudimaxing, Adu the Nasigi, Hosi, I get the Kanba, me, Yamati Yang, the Adu Tongan, the Mong, Himbo, or Batar, so I might have a walk on the thing, Quimos and the Loin, Adu Quimos in the kind of high over Batar, Yang, they are still deceiving us. Lorms on. Asi pap ki mahusani pap na ngaihaki oiba nungaiba duni piribase adubu haiba ngaihaki nungaiba adu loikraba matungdadi ikaiba pendaba adugi chaina aduna haujik mak adum wahan gani aduga aduna maram or aduda adum pisin ki boiba tagdi lomana tabnoro. Sin promises pleasure that is momentary. And after that, what you will get? Yes? Guilt and shame here and now. And after that, eternal destruction. We always go back to the garden. Nakulu that. Hay the Korean shore have Chagani. Charadi, Sikini. Say that line. Nupi the higher. Sit chow. Charging Ishore Mana. Ishore Mana, Ishorga Managani Highway, a palm, Baduga Park, a palm, Baduga, High the head, young Tanington Pui Pazabaduga. It was only one bite that ruined the whole humanity. They are saying, Papnata with a book here. Housing power Adum Jamanari, Satan gi Toba Tabak. Satan say, Masi, a good planner manate. But he is very witty. He is still using his old schemes. Other than Palm Hanba, Chahanba, Nua Hanbangaki, Aduga, Hybrid Maram Orega, Guilt Trip to them Chahanba, the Ikai with them Chahanba, Aduman and Tarakan, I Matic Chadavani, I editorial, idea that Adugi Maram Oregon, Natranichil announcing, Karigumba. Nupamas and Nupian in a Luhongjang in Mamang, the Natabalam, Salu, but they get Nupa, Nupir Matam, the Nupa, or Natagan Nupi, the Hundura Matam, Amatra suicide of women. Why? Because it's because of the guilt and shame of the sin. This is what sin does. I said, Papa, what about Aduga Asigumba, Sidney, Nangam Sumaini Hingham, Asigumba, Sidney, Housic Tabang Ban Lab, Shore Kang the missing Hingham. We love it then. Mahoy Managado, Adu Target. Mahoyga Mananabagi Apam, the Karadan Legation. Adu, you know, high papa Sina. I could be Manghale now. Manghaliba now. This Manghan Krabbe Manghaliba. Karigumba Nangamasung Aina, do get in housing. High Papa Adam Pisan, but what Batagi, Amadagi, Ani, the home, the Mari, the Manga, Adum, Ningai, and a Mamangi that I do a pen but night about Pataba, Tukuchaba, Hiram Singh, Aduda. The Harbs is still announcing Nangamasung and a could push the tenor of an alchemy, the secret coming. I could Napple and I could cry power, Mitanga. I could get Chows in England, I could cry power, Mitanga. Come there.
For some, Mingchat ka Izzat ka punsigi na po ba target Izzat na maram or ka matsa hat pa mayam le. Mingchat ka Izzat ka yang na po matamda Izzat na hinawang mo kiman masama thanta punsilaw sa ba susata ba sa mayam le. You see it, right? This is how sin does. This is what sin does. Asin ni pa mo daw sa ba. Manghal le karido manghal le hakchang sa katang manghal ba natin. See, I have a promise. I told you about something. I mean, drug abuse or pornography. Couldn't make something. I do something not that. It's in housing. Nang naman siya ay itamu na iba. Papsing. Napalgi. Kalapagi. Chawsing bagi. Missing masa kangan bagi. Lagi ay natawa tabak tu singthana bagi. Couldn't make something. Other centered or the self-centered or the. I know how I just how glory. Howski. No, I ba howski pel howba. Howzik mean I will get from howzik. I will mean it. Couldn't maxing aduna kadaway. Hi, but couldn't maxing. I could imang lab. I could makobe. I could mimang lab. Sorry, thousand. Couldn't much the midtan like asi pangadiare, asi chow, asi pangordia, asi chahordia. Chamana kanagamana. Jacob kimayam isoga chamana. Karisunatava insang tengkot amagi the makta mapunse chupagi oina pangado bor piba pamodo yontokbang. No, man, people from the Jack Copy Pound and I give you up from Pure High and have it. I want to see you talk that you have no authority on this now. I get this birthright, not you. So now I'm saying, Pap the puzzling eye, Pap the targeting eye, Pap the ninting eye later. Napple. Chauthokpa, kalakpa, aduga sengdaba hiramsingda isa pisinba khudingmak sing aduda phajaningai mafam kari amata leite aduga haiba khudingmak sing adu Jesu Christ dagi tamnapa amata sunnate lejel now sing nakoi puchi changi be naha ka pap ka karamba mari da leiwe na thajring mang nung siram pawa do hoju nung sir thamna so now saying nahang Christian naman nang aigi punsi Christ agini aigi thamoy Christ agini aigi kokdagi ton Christ agini Christ aigi Prabhu ni Christ aigi ningthau man aibu leibire man aibu kanbire ma aigi pumnamag ni hai phawbada nahaki punsi gi yena khal lotuna thamba karam pap sing leiri Christ cross mang na pupiro haido gedagi pap de pun honge adini mafam se pon ko 이거 쇼는 꼭 비게네. 방나기는. 아들 그냥 로토코도 모두 그런 거 비서. 아이고기 아리바미. 그런 아리바미 로넘 짜오바 아팜바싱 아들 망할리바 아리바미. 짜컷락바 나테 짜오타. 미싱기 범다 찐 티르가 पैसा पाई खिबदी है मी mayam ama addict ko helaga mi mayam ma si exploit taragan acho building sa khibidi hai that is not growth tebang pameli paisa pae phajaba jibni phajaba kare iPhone 14 wow Apple Watch iPad adu X Pro mini Pro adu Pro ada Pro mayam adu phajani ma gi blazer tuxedo ni ma na sele wow amazing a Jaguar ni ma na thar no sida har se it is ruining. It's decaying. It's corrupting. Bam. Instead, if we learn Christ properly, what will we do? Verse 23. Now again, Paul is very wise with his word again. But the spirit of your mind. As if this, our mind and spirit. Now here's the analogy that he's using. I couldn't put in no honey over Mapan give poto Manung again. Karama Manu. Kanamatan Kangdaba, Kanamatan Udaba, I Kakana, Nangamasung, I Kakana Kang, I Tamoy Aruba Katin. Adu Dagi Horga, Loinamak Adu,
no hon ga do kari gi matang ihan ham badi pap ki tukachaba pap ki seng daba pap ki oi ba taibang pan ba asida pap aduna minam ba ki pan chatli ba khuding mak sing chili na sing asin nang ma sung ai na uraba ngak ne phat ba thabak gari huam ba sing na su adu gi chin thiba mi sing na su sinang ma sung ai na experience uraba ngak tane adu mo pham asida isor gi wang hai ba si yengo renew your mind renew the spirit of your mind maram de kan ha ba ta ga asigi kok ki brain ki jaga asida khatang leiba wakhalom do adu khatang chumthwai hana habet adu thamoi kachin dei tholoba khuding mak sing maram di ai khoina pot ama phatha pap matang ai khoina we should hate sin from the spirit of our mind and we should love Christ with the spirit of our mind adu ma mas de pon ha renew it renew it ngasi kada de hayeng su hangji siri ba Christian when hingba Christian when hingli punsi asida ai khogi wakhal gi thawai adu nohan ba so how does it look like Christian oidring da ai bank robbery tormani adu bu hojik te laikai ge macha matha khatani hura le ai hana di Christian oidring mang da bazar da thog mi sing pampu phuna mani adu bu hojik ti imung da icha sing da gi imai pa khan phuna ba khan adu da gi ai hana budi laikai mari manga da imana ba alle ari ba ga ai miwang ngang adu Christian oi ba da gi ai miwang na yamna handare ai khoi imung ai nupi ga ai gi cha ga da miwang na bi thab gi dum to that's what is it saying here adu na de sida ha ni bank robber to bank te paisa khan moi ba ga su laikai gi yen lu moi ba ga su or na dragana imana ba gi phuri khau de gi kari gumba khara long na bi da mak te aim to moi ba ga su huran ba di renew the spirit of your mind na chin thi ba thi de thau na hong ra ga de white lies there's something called white lies. No, lying is sin. Any sort of lying. Sin thi bring up. Kaya adu Jisu Christ na hoi do mai that's it. Asingai loimak tawre asigi jaga chin thibe ki jaga se saru mari thopui ahum amadi thidre adu asigi si jaga sim badi thi debi adu kar thijeri no that is not what is saying renew the spirit of your mind manung dagi asigi kachin dagi thola ga wakhal ge khui mak sin chin thigene means chin thigene huranganu harabadi huranganu adu ga nattaba oideba lamsa sakanu habi nattaba oideba lamsa chatkanu hande pornography yengamane adu hojikti ai adu khar han no stop it sensuality is sensuality no matter what it is sexual immorality is sexual immorality no matter what it is learn any form every form khuding mak sing chin thiba hai bo wai se tongan mo ong da mayam to ba yai adu napal lai ba tongan mayam to ba khuding mak sing adu pap ni taw do bani sengem ni adugi matang de renew the spirit of your mind that it is sin and God hates it. Number 2, renew the spirit of your mind about who Christ is. Jesus Christ across the hiram na diyan. Kaya mahak isor o uthong mo ko ta. Nang isor ba ta ga di nang busu kanjo nang ginak it yalian do an busu kanjo. Tawang on the Jesus Christ. You can do it. Sila na sing Christ na khoi gi mit yeng lo thang di Christ de yeng di renew your mind adu hai ba ai khoi gi wakhal gi ba thawai adu kare ni pukning gi thawai no han ba gi pa na khan to do se kare no verse 24 ai khoi kai di lo phone gi dam thai kare ari ba mi lo phone gi dam thai kare and God doesn't desire for us to be naked again kare na setting gani yo dharma chinbada amasung achumba asengbada isorgi mawong de semkraba anoba mi aduna ko sel lohokhribada kare sengdaba amotba manghaliba aduga tukchabna thanba
Adubu hojik sena bagi damak ekoi da pina bira basina kari dharma chen bada amasung achum asem bada isorgi maong the same kraba anoba me a new dress a righteous robe beautiful robe glorious robe of salvation. I mean, imagine. Adune si mafam masida Jesus Christ na ma aduga Jesus Christ na Paul gi pan Ephesians le thad ba sing da hai se taibang pam ba le mi sing pap tor ba sing mako gi nungai ba mayam nungai ba nungdang ko ding gi party chalaga thaning ba yutha ga tumi ning nupi sing tumi naraga aduga mong lan tu mayam ta mako nungai ba adu sing amang mak ni adu kalak kan adu sing yeng adu sing apam le adu bu na ti hai ba khuding mak sing adu seng halaba chum halaba kanbira ba adu dharma chen ba de sagat laba adu Christ gi magna samthok laba sudok laba amasung matik mangal yauna ningthija laba anoba phizol anoba mi adu setlo. How beautiful is this? Aduga hariba phizol as ichile now sing nang amasung aina aikoi aning mapam akoi abba thabakna amata tawbagi maram na phangba amanati adubu Krista gi igi mapana Krista gi punsi gi mapana Krista gi balidan gi mapana ma ki asengba amak pa yawda balidan adu gi mapana nang amasung agi damak pina bironi nang amasung aingon da thaujana thajabagi mapana aikoi bu kanbire papte siremal de aikoi bu hinga anbire nung gi tamoi palam ba sadung ge thamoi pansan bire aduga amot pa de aikoi bu chingkat bire aikoi na kakhat bangam ro bu komo de ibungo ma ki makhut mak na aikoi bu chingkat bire hinghan bire aduga aikoi bu ma ki macha kau bire sarga gi nagre kau bire taibang pan asida lei boi ba targasu ma ki macha mo ne aikoi bu thambire hojik si bu sarga chang ba yabagi mo ongda aduga now that is that new man. Ambani gamana ba moong na siyemba dress nate. Ambani gamana ba moong na siyemba ano umiyate? God. Isor. Aikoi na khrum liba, aikoi na thag liba, aikoi na masa phaw pamu na pithok ba, aseng ba dharma chen ba, achum ba, leisem ba, pangal da wata ba, matik laiba, aduga pangal ba, mabu maithi piba ngam da pangal ba isor, mahaki maong da, mahaki mataw da sem laba, ano ba mi, adugum ba dun nang amaso ay Jesus Christ bu thaje ba gi mapal, aikoi na phang na ba, aikoi aran khum da, asi dagi hen nang amaso kay na pangal si karino. Aduga karigumba isor na mafamas masana pa Jesus Christ ako kinamda pibibagi mapala kathok pibibagi mapala mahaki maong maglauraga dharma chemba amasung aseng ba semira ba ano ba mi asigi mapala punsi hiningdana taibang pan ba gumna chatpa chaba tumba laiba hingba gumna hingba mi ako mag yaw boy batagadi again nahak na chatli ba lambi da noroki lambi ni. It's very clear. It's very very clear. I'm still announcing. Mapu ani ko lehan kelas. Mapu ama sina magi manai sem thiada od le nai thabak mayam pisel le thabak to na phui chai ne le kaw apa mapu hai mapu si magi manai du nungsi Zambi, asom sing mateng pangbi, awal sengkete. Kalau mahai mapu ani asigi marakta manai amadagi ani maksi mapu ani bang na pare no koi aigi na orang thalo khip matam da. Minai ani ki marak asidagi magi mapu adugu harau harau thagu to ko manai sa param manai. Mapu ot pan mai dom sumang hani manai. Mapu di thalo pada adu ma yan mai adu mapu lu na ma sum chana ni sina to mapu di thalo ma and it happens nang nam sung ni sor thal ni ma me khone hing ma pun sim sung le ram bandi da ahan ma pu se sedan pa tem pa ma khan ba ai khu ta khan ba ai khu lekha ta han ba ai khu no no pisi tharam ko ai khu lo mo na ni sor ga sau thing ala asidagi aikoi bu abhaba aseng manungsi hai mapu na masana papi bagi pa na kan biro amung na seng de mapu de ko sakar amung na ko manghan mapu de ko sakar adu kar muna khasina na haya ga adu mo puje se po da ga na de ate krem tana de
nahakku manghalamgadoba aduga manghalamba mapudu nahaka mon mina ri hansang aduga haibadu asengba pha mapu masak khangbi mo ong natte ene jil nause ai khoibu kobi ai khoigi Christ thazrengi mamangi ai khoigi identity ai khoigi saktakpa adu pa ayolara sengdaba asau machasing asibasi adu Christ bu thazbagi pa nang musu aina pangalba anoba gi saktakpa dudi dharma jamba achumba ishwar gi macha Christ gi mar ahan magi punsi dana sengdaba anoba gi punsi sina aseng ahan magi punsi dana manghan takhanba anoba punsi asina semgatba musung sagat asigumba dharma chenba ki phizol ase set na rabi ma tin harus na hak selu dan ti ai hak selu dan ti sila nau sing ai khoi tarung pan le ri ai khoi akoi ba da pap le ri ai khoi thamoi da nung ti khring ma ki pap na adum thong thil ri yei gani adubu ai khoi gi wakhal gi thawai da no han ba gi mapal na ai khoi gi punsi nung ti ni khuding ma gi thengni ri ba pap ma sung seng da ba khuding mak sing ase dai isor da gi pangal ni seduna ai khoi ibung ma hang na pina bir ba dharma chen ba gi oi ba ma ki mong na sem khra ba anu mi da set ba gi mapal aseng pun ja ko aseng pun ja ko pa se isor gi pa ma ne adri man ma sa harvest aduni sem sam na harvest gi no tha da ba tha da ba na sa aseng pun pun sa lo maramdi madumag aikoina Christ ki tamjar aduga Christ aikoina phangba identity ase saitana papna ehoi hakchang gi aning ba pamana amate pirama hakchang taibang pam sung pap aduga saitana ti gi dowa identity de lomna na mangbane aduga Jesus Christ bu thajabagi ma pala aikoina phangjarba identity ase lomna na hingba ishwar gi macha saragi naga adune koi marakta Jesus Christ bu kanbi mapum sung prabhu ni thajadriba chil nausing marup sing yaw ba target aduga akhoi gi marakta changna nan nomajin khuding gi ishwar khrum ma sadi yaw marup sing yaw akhoi akhoi tobi na khoi Jesus Christ bu thajadna punsi ri hing boy ba target asina khoi na khoi pam gera pam na man ishwar gi wahi achumna ai wasli na khoi kanbi ng Jesus Christ asli na khoi gi punsi adu manghal leba pap sing adudagi kanbiduna asengba masung aphaba dharma chenbagi matang na punsi do ididangame lao Jesus Christ papte ki puning ho mahaku thaja kanbigani senghanbigani semgatbigani aduga naha mahaki mapala ate thaja besinga asengbai punsi chappa pamani ranados probai koida aku isa nasabi sa inyo na magiging panggal later. Kasi nasana pa si Chris yung pangay ko kan biya ka panggal ko pwede pinibir tagag siya. Nahiway na sa kaya ko na. Kalau di Christian o ako kuding magtapap na mo kan mintaw na follower marang di ay ko'y wala yung makada label na tiya dugo mahagi tolagi makada na. Pero ay ko'y nakan biya pangking mamang adito di matan mo dito ay ko'y papta mai hai bang amagi pangal leite adu khoi di Christ gi mapan na khoi da pap da mai hai bagi pangal pine de ta pache abi bun hang na pap si lan song na ba amasung thaja ba amone tai bang pan ba da masak thok ni hingne bagi pangal pibir ba si phau ba da prabu ai khoi gi akiba ai khoi gi pap ai khoi gi thamoi gi oi ba prabu indwelling sin adu ai khoi na ai khoi gi punsi gi yana kha da lochalaga thamba pap sing da na mar mor ga prabu ai khoi pap sing da pisin ki ma tan sing lai Pagkakagi apang ba ay happy apang ba sinabi na magti pero ay kayo kopi ay hapang magti pero ng sinabi ko na kami kuya papi tukot sa ba papi sing da ba papi destructiveness kuding magsinda ay kuya puti pero pap na ay kuya manghal pap na ay kuya sen kate adu bu na hak na sana pa sa Krista adu pi bagi pa adu ay kuya na mapu thaza bagi pa ay kuya dharma chen bagi ay kuya sen bagi ba sagat pi ba nahaki moong magkasingba anuwa mi adu ay kuda pinabiri anuwa pizol adu ay kuda pinabiri professor ay kuda papki tukut sa ba si hengat hanbiyo aduga nahaki dharma chen ba da pinabiri ba
anova mi Christian oiba anova punsi asibu henan nungsihanbiyo Christ ay kuy mimangan thambiyo mahaki dharma sin punsi mahaki asing punsi ay kuy mimangan thambiyo adu mahaki pon hinjibda ay kuy mateng pangbiyo hak mateng pangbiyo adu ikone Christ dagi the uzerva tamzerva tazerva adu ay kuy ang tazabagi punsi si hinjibda mateng pangbiyo adu kuy marakta kanbiyo pangjuga marag sinya adu Makoy na nagaan ko ang itong bigay makoy bukan biyo. Pero makoy giasa nakakapten. Makoy apabatabang natin makoy hide in natin karin natin natin. Ito na kan biyo pa makoy. Yesus Kristus ang Amen.